Jebara baguchotungata chibitari ni akanyakine level 4 ni bagutigwa batena bakubweria imamandagitari nende kwethira betite na mbere na mugomo mwandiki munene wa nkiama ya Kuso county ya Meru Moses Bayenia augete bo no bakethira bagita na mbere na mugomo yoyoro tonyete ntuka 16 akimene yabone ne thirikari ya county gutiga jenjare ne chiari tobogima na buigwe kirotoro wakari ogwatine bo kathakaita ne kono na nite kuria kwanirwa ko kene kanja mangabana ya kuba kanya wetikaniria mutuki kare nandatoi turokira kanyakina rokere na tutaundumiwa waigwa kwa muthomi njoki ko gwitanguge wakawera gute gwitanguge ukarigwa ete thirikari kana andaja kiriniki kanyakine na ntaundumiwa ni bamwe bakariba sothimenti bala bachwa gotungata bogimo bamwerekere chibitari ya kanyakine bakiuga kaunti muthuri atharakanithia rigitani baone barachokere ngugine gitumi kiao baroka chibitari jirukire indi bakiuga bethira rigitani baja batira choka na mwankira kagitene karatu kwaragia nabo batumbite kuono tungata na koba kinya baganda gitari gutuka rinanta irenge tiga kwana kana gwita kungi guchwo tungata bu kuigwa kiriro mono mbitete mbijeta mbajetwa na ngeta ntionete ndawa nonto tureza bagetera tukanda mandaktari bagetera tukambe ikore ya mbesa na bate gutwira ibagomete twarikia tukure ira bagutwira ibagomete mugomo yuna tari yo affect mono nonto batutu na dinene mono uningwa nkireta mwajo nkwendo tirito mpanka dai ata tirito tutie twitite na tutie to kagita atia turuga sibitari yeto tutethia kanyakine lakini na ndiri na kinya ongerete nonto anto kinya igukwa bagakwira tukwengenda kaleta ndategerwa ndagakisentia ndagambesa riu tukathithia atia tutiomba tethi thirikari kweri kiri mwandiki wa Kenya Union of Clinical Officers Moses Bayena na ugite mwankira na rone ntuku 16 kuma bare gwika nthi mathaga jango ge na batiumbite kwithira bakiarania na thirikari nitombe kwitha tuke withdraw services chetu ni kwithira mantu yara tomba kwitha twenda yetha kinganwa kana tugitikaniria county government kana governors na Ministry of Health tutomba kwetha tukiaraniria kingi Bayena aruga kanju ya mangabana bare kuthithia muchemanio kanju eje niraregere kwaraniria na bonge akimeneria ngabana wa Meru kawira mwangaza kwethira atari muchemanio jou ikoro turonere Council of Governors kake amakia mangabana ndene country yetu nibombete kwetha bena muchemanio ara tutombe kwetha tukiona ngavana wetu areo na instead batwita tumbokara nthi methene twaraniria bo baraure batumba kwetha bakara nthi na batwi ona ria twititie mugomo yu ya lali na ndibwa korotithiria kiara Bayena ariuga antoni a thirikari ya Meru ithiragicwaga ntaira cha kwarania na arigitani bara bagomete buria kuona ni bubuthu ni kujukia aritwa bara bakuthomera ndagitari na kubareta cibitari kugeria gututira je ara Bayena ejene mukana kiria kari akibera batiritwa buthuku bakorotithiria kiara ndagitari kinyoriko ni untu bo batetekanire na thirikari na baraniria ndio bagachoka ngugine na ko babati gochotungata bogi mwamwerekere cibitari chanto biumbe antu a thirikari yetu ya Meru County omba kwethe tuthikira bate bachwari toba kemu baru chwari toba Meru University ibo tukwirwo cibitari imwe iba kuona ajie and it is unfortunate yonto mtura ta qualify atromba kwa certificate of practice irabatero witikiro nikenda kaomba kuruta ngugi na kuni tukuromba mwananchi namenya kwamba daktari wabandikana era utowekuo nerogeta cibitari wandikiro imuntu te qualified omenye iwe wengo ko risk maisha yaku no ko risk maisha ya mwana oro ikire cibitari ko batwe twe mandaktari twatiria mugomo tukabwira ria tukawatana ya thirikari ria services ikomba kwethikia no ndene macibitari iretu na ria tuketha twina ngwataniro na thirikari yetu muthiene ni romba ria mutongere ujo kere thirikari kwethira ikithikira mabatara jao kenda bagachoka ngugine na tukuromba thirikari niombe kwethira ikithikira maririro yetu
yomba tuingiria maririro yetu ya tukwenda nikenda services ikendelea kwayanwa kuma gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rĩetwa nĩ Mũtungi Kare.